Tun hmiah India ram ngorgheng dot tu Odisha thingtlang pa Pawisa lakchhuah tumin a farnu ruang hmiah ka benka pan pui chungchang kha adar na saboka kan hrefur to hlom ome kha thil thleng mi pui beng khon hlo zet le an thukal zel chungchang kha tun tum chu kan ron tar lang do na ni kumsang ni somni le paruk April ni somni pasari thotran ni ania tun ma dewa Orissa tia kan hriat thin Odisha thingtlang kho pakhat dainan ali khuwa khosa thingtlang pa vetak korpo halo le ngal chuan chhuni sensa hnuaya ruang cheto tak alulam uluklutuk lova tuam chupu in maliposi kot thler asur tluana makanti ema wangin mi then khat chuan athla lo la in kar lova a video hi adar zuita ani tuna chuan fakna huni lo manglo kang u India ram platform ring tlak ber tangkia jaman ma chuana an siam cricket sa kan lo ma che cricket khal tlangin in khel zong zong HD quality in ayan thei ba ka ni tin loman iladong thei cheu bok tun season IPL khel chungin sport bonus 300% cheng sang sari hu thlengin idong theianga Jil slot bonus 150% ba ka daily reload bonus cheng sanga thlengin idong thei bokang ron deposit la Zili super ace kal tlangin free spin za som rondong role daily sexy casino bonus 150% iladong thei cheu bok Komen aling tanda mga insiak lutin chol kartina iPhone 17 Pro Max dong theidin munading turin cricket sizin kongchu ronso tran verole hetianga farnu ruang ngalru fil thro to mai puwa kem ni le achan ve zet akal nu hian maliposi khuwa thingtlang beng pakhat Odisha Gramin Bank thlengin bank kong kabula ruang hi angata bank ka thok tele bank dor tu te an chi aina sa hle an jinga mecha then khat phei chu an rak chel chul mai ani thil omzia an han zo chuan athito kati poin ama ngei ron kal ro se inti tlatawangin aruang karon kalpuita ani ti in bank na thok te chu achanga bank staff te chuan rang taka police phone in police te po an ron thleng ngal fata a farnu ruang bank tuala lo thut pui mek tu jitu munda chu thil omzia zotin ma an la zuya thu chiang aron lang chhota ani kumsom nga pahnih mi jitu hi thingtlang pahar sa vetak ziak le chiarpo thiam fum fe lo ni in arem rem thoka in hlo fathrin ani a miram ho in leilet asiam bok thin anin pui ngak tu ani farnu pakhat kalara munda nein a farnu hian kum enge mozat kalta khan pasala neya a pasal nen hian fa pakhat mi pa chau nein fadang an nei thei to lova an fa pa hi an mal khalta ani ama ero chu kumalo veya a pasal chuan vandoi thak tak main a boral sana pasal dang nei zui to lovin a fa pa hi a trul puita a avan toina bel cha turin afapa po hian aboral san vele tatlat mai chuti a pasal le an fanei chunin aboral san tak nu chuan ma ni a eizong hlei thei ani tak lo ba ka atana himlo awangin a u nau te zinga ladam om chun le in pui chang tu jitu chu belin an ina akir le ta a thei angin ranavul ta ani ama ero chu riselo na hrang tlak buakin achak lo vetel tela kumin January ni somni paruk khan kumsom nga paruk mi ni in aboral vele tani pikalara hian aboral malok hian abong shalin amana tanga amu chua cheng sing khat sang kwa zathum chu an khobul maya inbun Odisha Gramin Bank ka ada he bank hi Indian Overseas Bank nuaya bank pakhat ani nge aboral nu hian khosa khar sa ve tak ji tu te hian pikalara bank account na poisa ang chu lakchhuah tumin mi in kil toi ji tu munda hi bank ka hian akal thina apa anga thingtlang pajak zum le chinchang hrelo ziak le chiarpo thiam lo tan bank dor chu a hupur du hle ang mi tenal tak taka an kallain ani chu korpo halo kelong le ngala bank ka ateilu angai don sia te chuan a farnu account na poisa ang chu lakchhuah adu thu avasoita bank ka thok te chuan a farnu ni ma se chutia mi account na poisa lak chu angot chu thil thei ani lo thua lo changin account nei tu ngei tel lo chuan poisa lak chu an lo rem ti lo bank account nei tu ber chu a thi to awangin atan rod kal ngei na a lo ti a hril vele ta ma se in thuam dan le a zeizia in azir lo ve bok nen
bank ka thok tu te po chuan a thu soi hi thu tak hlataka an ngai sak lo ani mai the athi to ati chung po chuan oi sak du lovin ama nge ron kal lo chuan kan pe chuak thei lo ti in an changa tina lo thi tak tak ani chuan a fin fi anan death certificate angai ba ka aboral thut po a account chom tu tur nominee ni angaya ti te an rila ani thingkang pa ziak le chiar po thiam lo tan chuan document ngai an ti te chu aril ruchok boi zual tu mai an ni a farnu thi san bank account atanga poisa lakchhuah tum chuan voi engemaw zat bank ka hian akal zuya ma se athu soi an oi lo ba ka thil tul rang an soi te chu a hriat thiam lo awangin beidong takin a hole thina bank ka thok tu te hian athu soi an lo uk sak te chiam lo ba ka chiang takin a bo zui dan tur hril chuang si loin thil tul rang an lo hril liam puat zel mai sia a thlung lu a hai ta hle ti chuan le athu soi an oi du lova ngain poisa lak chu angei an momo boxi chuan a thiam ve danin a farnu a thi to nge yani ti a hriat tir don ta ani an ko thlan mola kalin january thatop lama an phum to a farnu ruang chu a hai chuaka put all sam tur zongin puana tuamin lirthei po mang loin bank apan puita ani hetia kholaya ruang apuvu vu hi ko chunga thlen nuwa lo muhlomin an han en chian nak chuan mak anti ba ka an ra phlom hle a mi then khatin video a thla lo lain a chan an zot chianga jitu chuan hetianga a che chan hi lo hrilin mi leinat a hlo hle a makti a hlo zual bok kem ni le a chan ve zet a put nuwa a tumram odisha agreement bank chu thlengin varanda a ngatte te a office chunga lutin a farnu a thi to nge yani ti fin fiana na a ruang aron thlen pui thu hi a hril ta ani thil thleng ngai lo tura ngai thleng mek si an mu awangin rang takin mi puyan pung khoma an pung khom chak le bank staff te po an office tuala thil thleng an han mu chia chu makti in an meng phok na sa ve hle a ari mana hle bok bank manager chuan rang taka police phone in thil om zia a hrila social media zitu ruang pulai adar na sat to awangin police te pon he bank hi kar lawa an thleng thuai Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji le an Revenue Minister Suresh Pujari te pon hret huain district thu nei tu te chu arang theyang pera he thil thleng lungchia thlak tak hi chui chianga jingfel ngal tur le bank thu nei tu te po hrem an trulani chuan hrem ngal turin an hriat tir ta ngal bok tual chung police ten mala zungin thilan hriat chian hnuwa G2 lung oilo ril runa boxi bank kota ngoi reng chu thoi dam tumin an ti puya aruang chu a hmun ngaya phum tur le ruang phur hon na le a sen so le thil danga tan cheng sing thum pek an tiama an thlem lung oi theita ani an ram hruai tu lok te mek an enroll ta ka chuan district thu nei tu te point ma an langal zunga patna bloka an BDO manas den pata malang na in kholaya ruanga puttu April ni somni pariat jingkara death certificate ti phal ani a ahnu loka khotlang hruai tu te puina in revenue inspector ten G2 te in hi thlengin an chung kodin mun an zir chianga a farnu pikalara ro khom thei tu tur te an hriat chian hnuwa dan ang takin ro khom tu tur an ti fel zui ngal sarkar ai oten hetianga le khati fel ngai ang te rang taka an ti fel nu hian bank chu thil om zia hriat tir an ni ta ngala bank po in heminila la hian pikalara bank account na poisa om zong cheng sing khat sang kwa zali pani chu lakchhuakin puji tu te ina an vakal chila dan ang taka ro khom tu tura an ruat mi pathum te hna an hlan ta ani hetianga dan ang taka pikalara ro khom tu tur mi pathum te jinga hian bank thenga ruang putu puji tu hi atel nge he bank hian dema hlo tak em awangin Odisha agreement bank nei tu Indian Overseas Bank chuan thu chua siamin April ni somni pariat khan hetiang hian thil omzia an soifia Odisha agreement bank ka mi pakhatin a farnu ruang aput lu chungchanga thil omzia chu hetiang hi ani chanchin thar ranga haron lang kan hnuaya bank peng pakhat regional rural bank Odisha agreement bank ka thil thleng chungchanga mi pui hian thudik hria se kan du he thil hi kumsang ni somni le paruk April ni somni pasaria Maliposi branch Patna block Kiwanjar district a thleng ni in thuthar thedar tu ten bank ka thok tu ten mi thi to account atanga poisa lak chu anan
athi to ruang ngai keng lu turin an ti tia an tarlan hi adik lowa bank thu nei tu ten banka mi thi ruang kalpui turin tuma kan ti lo hrim hrim mi pakhat puji tu munda chuan avoi khatna na kan bank ron tlo in a farnu pikalara munda akauna poisa omte lakchhuah adu thu aron soya bank kalphunga dan ang taka phalna an nei ani lo chuan account nei tu emo aro khom tu emo ni lo midang third party ten poisa an lakchhuah hi arem lowa thilom zia hril ani nuwa a farnu hi aboral to ti asoi kan branch manager in account nei tu aboral nuwa thilom zia bo zui dan tu rang rang death certificate le document dang thelu chungchang te alo hril fia rui chunga min ron dor tu hian min ti buai ang reng hle a nuwa ruang pu chungin aron kal le a ruang ron put ni engemaw zat kalta an phum to ni a soi chu kan branch office tu ala da in a farnu ruang ngai ani thu soin a kauna poisa omte lakchhuah adil zui ta ani he athil ti hian min ti ham hai le a tual chung police te rang taka hriat tir ngal ni in an puina in thil om zia chui zui ani ta ani he thil hi ro in hlan chhon dan kalphung hriat tok lo wang le kan bank manager in ata tola thil ti ngai tu emo in azom that du lo wanga thleng ani hetianga bank a fim khur chan hi thingtlang nu har sa ve tak sum hum him sak adu wanga ni a chi in clear na lam thil ani lo kan bank hian hetiang thila hian tual chung thu nei tu ten dan ang taka death certificate an pek chhuah an nei an phu thina death certificate an thelu nuwa rang taka chin fel ani thin kan hnuaia bank regional rural bank odisha agreement bank hian bankin azom tura zam te hi dan ang taka zomin langtlang takin min dor tu te laka akal phui thin ani anti phota poisa an pek chhuah fel nuwa hetiang hian thu chhuah an nei zui le bok voin khan sarkar thu nei tu ten death certificate le legal hair certificate an ti chuaka kaini poin heng le khapoi mo te kan don rual hian ro khom tu mi pathum te hena cheng sing khat sang kwa jali pani hi kan hlan ve ngal ti in mi hrang hrangin an pu na te chu soifia non kher tula an hriat lo thu an soilang bok BBC palain he bank manager Susan Kumar Sethi akomna bank manager chuan an banka akal masak ni hian G2 hi arui chle ti soin an buai pui viau ti asoya atira afarnu hi azenga chuwangin banka hian akal theilo ni in asoi phot ti asoi an staff ten thu chiang hriat nan an kalchil thei ti a hril nuwa a hma loka zeng anga a chhuah to chu athi to atile sin in asoi bok tin G2 hian thani liam ta chung khan an bank hi atlo lo hrim hrim ba ka an chung te jinga mi te chu ro khom tur nia in chalin le khangai tur te an zot ni na soibok heti mek lai hian G2 chuan he banka hian voi engemaw zat akal ti soive thungin banka thok tu te hian thil om zia chiang taka an ril du lo ba ka le khapoi mo te hi enge ani chia engtia nei tur nge ti azo poin an chang thadu lo ni in asoya athu soi an ring hlel ni angain ama ngei local ro se an ti chu athiam ang tokin apui tlin ta ni in asoyani mi puilam poin G2 mamo le khapoi mo chungchang hi he bank hian an hril fia thatok lo ni asoyin thingtlang mi silfen po in belmu mal lo ani avangin an paljam lutuk ti in G2 thlawang hi an hauhlom he thil thleng chungchanga hian mi hring dik na chan vo hum haltu National Human Rights Commission poin thom nei vatin tunkar ni lai ni April ni somni pakwa khan Kanjar District Collector le Superintendent of Police te chu he thil thleng chui chiang tu le an thil mu te cholkar khat chunga an hne na thelu turin an hriat tira Odisha Agreement Bank Chairman po an banka thil thleng chungchanga malangei tur le cholkar khat chung ngeya a malak dan hrem ngai an hrem dan le chinfel ngai a chinfel dan te an hne na thelu turin an hriat tir bok National Human Rights Commission chuan he thil thleng hian mi hring dik na chanvo akal thata tin mi thito pi munda dik na chanvo akal bokani ti in India khwale tui tu te po zalen tak le intluk tlang takin an khosa turani ti zia ko om chu akal thata bank thu nei tu ten thingtlang pamol ve tak thil chin chang thalo ril runa taka an siam hi en liam mai thei ani lo ti in ma an latame kani